Hello gang. Hello gang, welcome to my channel. So dah lama channel ni tak berfungsi. Dah lama channel ni saya tak update. Actually I'm struggle with a lot of thing, and then banyak sangat kerja sampai tak sempat nak update new poll. So hari ni kita akan update balik semula sebabkan kita nak go to mission glow up before 2026. Yeah, shout girl. And then I nak nak share my journey dekat sini supaya saya bersemangat and korang juga bersemangat. So kita tak boleh diam. Before 2026 kita kena glow up. Dari segi kita punya kerja, dari segi kita punya diri, dari segi kita punya pemakanan, dari segi kita punya rutin. So yeah, stay tune gang. Kita kena glow up together. Kita kena glow up bersama. Sebab apa? Kalau saya glow up seorang-seorang tak best gang. Saya nak glow up with you guys. So saya nak glow up with that girl. Woman power gang, woman power. So kita kena mula glow up, kita mulai minggu ini. So apa? Kita dah tak sampai 90 hari lagi nak sampai 2026 gang. So kita hanya tinggal mungkin 87 hari sebelum kita sampai 1 hari bulan 1 2026. Hey, korang punya misi sebelum ni dah sampai belum? Misi VC, korang punya VC yang 2025 tu dah tercapai ke belum? Korang punya impian 2025 tu dah tercapai ke belum? For me, saya tak banyak sangat impian untuk tahun 2025 ini. Sebab apa? Rasa macam follow the flow, maksudnya macam tu. Tapi for 2026, no way girls, no way gang. Kita perlu ada misi. So nanti kita akan try buat vision board dulu. Vision board tu penting. So kita kena try buat vision board dulu gang. Stay tune ramai-ramai, and then masuk ramai-ramai, kita glow up together before 2026. And then my TikTok series akan ada vision lemak menangis before 2026. Jangan lupa follow this my TikTok, and then go and follow. Kita sama-sama glow up together. 90 hari tak, 87 hari daripada sekarang. Okay, bye gang.